Danas ću vam pokazati 3 vežbe za uzak struk i ravan stomak. Dobrodošli! Prva vežba jeste dead bug, podigneš ruke i noge, zatim levu ruku, odnosno levu nogu i desnu ruku spuštaš na dole, dok je desna noga savijena pod uglom od 90 stepeni. Udah uzimaš kada su ruka i noga gore, zatim izdišeš kako ih spuštaš. Ova vežba je izuzetno bitna za stabilnost i jačinu trupa, odnosno kora, koja će ti koristiti u svakoj sljedećoj vežbi. Prva greška jeste da ti se telo pomera ovako na dole i to ti je prvi znak da tvoj kor zapravo nije aktivan. Druga greška jeste da ti je noga previše ka grudima, time olakšavaš ovu vežbu. Sljedeća greška jeste ako su ti odvojena donja leđa od poda i rebra na gore ili ako se grčiš u ramenima i onako blizu ušiju su ramena. Znači nameštamo se, upakujemo lopatice na dole, podvijemo karlicu da su donja leđa dole, udah ide u 360 stepeni, rebra se šire, zatim donji stomak kako izdišeš se splašnjava, ide na dole i rebra idu na dole. Znači udišeš 360 stepeni, stomak ide na dole i rebra idu na dole. Znači ništa ne ide na gore. To ti je jako bitno. Provjeri da li su ti donja leđa zalepljena. Idemo gore, udah, rebra se šire, idemo izdah, stomak ide dole, rebra dole. Udah, sve se širi, izdah, stomak na dole, rebra na dole. Sljedeća vežba, mountain climbers. Postaviš se kao u plank i približavaš koleno ka grudima. Možeš samo jedno koleno pa onda drugo ili naizmenično levo pa desno. Ideš udah, a kako približavaš koleno, tako izdišeš. Prva greška, izvijena donja leđa gdje ti kor uopšte ne radi. Možda ti izgleda lepše, ali nije efektivno. Podvij karlicu i radi kako treba. Sljedeće, ako guraš sebe od sredine i ramena ti idu unazad, boleće te ramena i zglobovi. Znači tako stani da su ti ramena tačno ispod šaka, bolova nema, a trbušnjaci rade. Sljedeća greška, ako ti lopatice propadaju ili ih guraš previše, opet nemaš tu čvrstinu i stabilnost da radiš vežbu kako treba. Da sumiramo, postaviš se kao za plank, podviješ karlicu da ti nisu izvijena leđa, ramena su ti tačno iznad zglobova i na prstima si. Na taj način nećeš da šetaš napred-nazad i tvoj kor radi savršeno. Sljedeća vežba je side plank, prebaciš se ovako na bok i pomeraš kukove na gore. Ovdje ti je važno da telo obrazuje pravu liniju i da ti je rame tačno iznad lakta. Ono što ljudi rade je obično da obrazuju neku V liniju tako što su savijeni ili u leđima ili u kukovima. Prva greška jeste što ljudi obično savijaju koleno kako bi izveli pokret pravilno, odnosno obrazovali pravu liniju umjesto kukom i bočnim trbušnjacima. Zatim često savijaju leđa ili rame upada na unutra, znači povučemo rame i cijela leđa su prava, obrazujemo pravu liniju i razmišljamo kako kukom idemo na gore i napred. Ali gledaj da ne guraš kuk napred tako da izbaciš telo iz ravne linije koju obrazuješ i možeš da pipneš tačno gdje ćeš osjetiti svoje bočne trbušne mišiće. Svaku vežbu izvodi sporo i kontrolisano kako bi izvukla maksimum.